Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ageno ni Rio Makare janeno mar Color TV. Yo malo kanyo sa paro mamidhiambo seche go kuma bende kora rwakni machiegni yudo weche manyien kidienyendi mar podho chieng'. Weche manyien gi biro ni nindo machuok kikelo ni koda Tracy Ouma machiegni. Senator ma Kilifi Stewart Madzayo wacho kanyo eko ni pogruok mabende koro mienjo e duond buch siasa nindo mar ODM en mano endo mabende koro ni to ikelo kanyo kod pogruok e paro. Wacho ni weche maket kod mago eko inyalo losi poni jotelo mag duond buch siasa go eko mag ODM obedo piny kendo riwo pachgi kamoro achiel. Madzayo bende en jatelo mar kweth manoko wacho kanyo eko ni ODM pod en duond buch siasa nindo ma otegno kendo man gi huma malach e pacho kaendi. What I want to specifically say is that I think people should remain calm, and people should be able to talk to one another as Kenyans. Currently, as you can see, we in ODM, we are sort of divided into two camps. But all I believe is that Baba did not advise us to divide. Baba advised us to sit and talk and agree to one another, with one another. So we believe, and I believe strongly, that the two different sections of ODM currently playing the kind of politics we are doing, we shall definitely come to agree. We want everybody, and this is the time that let's call for reason to prevail. Reason should prevail because we want to see the two parties coming back together. Once we have our two parties back together, which I'm very confident that as we move on, definitely we are going to agree. I don't think there is any way we are going to disagree. And furthermore, best practice is we have to forgive one another. If I've wronged you, I should say I'm sorry. If you have wronged me, you should say sorry to me. So I strongly believe that Baba left us a legacy that we should not break up the party. We should stay together. We should be able to have our own differences. We should be able to discuss those differences and eventually agree with one another. That is the spirit which I believe we should carry on, and that is the spirit of Baba. I don't see that there is any point that has been out of the 10 points agenda. I don't see any point that has been actually been fulfilled. But I only know that with time, 1 or 2 points or 3 points, but time is running out. As we said, time is running out and we need all the 10 points agenda to be completed. Kwa hiyo, kwa maoni yangu, ukiniuliza, ningesema kwamba ni kitu kizuri ikiwa sisi kama wana ODM, hata kama tuko na tofauti zetu za aina gani, tunaweza kukaa na tunaweza kuongea. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kuongelewa. Watu hukosana kila siku. Watu wanakosana, watu wanapigana, watu wanafanya mambo yote tofauti, lakini mwishowe watu hukaa chini, wakaongea na alafu suluhu hupatikana. Na niko na imani ya kwamba chama chetu cha ODM tutakuwa tuko na tofauti zetu, sintofahamu nyingi zitakazokuwako, kama vile tunaona sasa wengine wakiwa Kakamega, wengine wako Siaya, lakini nina imani ya kwamba wakati bado huko na tutaweza kukaa chini, tutaweza kuzungumza ili tuweze kuelewana
na chama kirudi kimoja. Hakuna Tata ni migao mar weche mag thieth ma pacho kaendi migosi Aden Duale odiochieng' ma kawuono niendi noketo koke ogirimiti kod counties moko adek moting'o kanyo kaunti ma Garissa, mano ma Mombasa to kod mano mar Nakuru e weche go mag choro negi chenro mag thieth moyiedhi e wi tuono endo mar kansa. Piny owacho bende koro singo mar koroni to gero kata keto kuonde thieth e counties mamoko bende mar konyo kedo kod tuono endo mar kansa e pacho kaendi. Issues. Since that time, nobody, even this government, has been coherent enough in saying this is what Gen Z were raising and these are the solutions we are provided. Tukaendelea na sarakasi ya kawaida. Abracadabra ya cabinet, badilisha huyu, then you end up here, so on and so forth. Story, and so on. You have once again misread the mood of the country. Mimi nafikiri, I am not a prophet and I have no credentials to prophesy. Tukiendelea hivi, we are headed the wrong direction. Na hiyo wrong direction, wakubwa wa serikali mutaiona nyinyi wenyewe karibuni. When you see the anger and the resistance and the pain that we saw yesterday, if I was in the security sector today, I would be very worried. Wananchi wamefika mahali, they are determined to face the tear gas, face the bullet. Kwe Samari United Opposition mabende korobalo kod piny owacho osingo kanyo koni gibiro neno ni ker mathur kaendi migosi William Samoei Ruto odhi dala yueyo ka ochopo higa manyien kinde no eko bende kod ibro tim yiero maduong' mar higa 2020 to kod 7. Kwethno endo wacho kanyo ni ker William Samoei Ruto oserem kata osegoyo piny chenro mag dongruoge mabende noyudo ka dhi nyime mano we kanyo kod ker mamoko mabende ne oseweyo telo pacho kaendi. One time. Kwethno ma United Opposition motele gi ogai mar DCP moluor Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, ogai mar DAP Kenya Eugene Wamalwa e kind jotend duond buche mamoko okinyi ma kawuono ochako wuothgi e boma ma Molot e kaunti ma Bomet motel ne romo margi maduong' e boma ma Kisii. Harambe. Haya hapa ni one time. Hapa Molot. Kotwa kod oganda ma Kipsigis moluor Rigathi Gachagua mabende oseyango chung' mare motegno en ni Laktar William Ruto okonwe telo e telo mar ariyo oywak ewi kaka oganda go ma Kipsigis osewe chien e yore mag dongruok mag piny owacho kendo osetamgi yudo ratichgi kaka moko kuomgi nodar e bungu ma Mau. Wabunge wenu wote wamenunuliwa, hawaongei. Senator hawaongei, wajumbe hawaongei. Sasa Rigiji atakuwa mtetezi ya Wakipsigis kwa sababu umedhulumiwa. Na sisi hatuna ubaya na mtu yeyote. Sisi tunataka wananchi wafanyiwe na watu wapate watu wale walitolewa Mau wapewe pesa yao waanze maisha upya. Si ndio? Gachagua koni kaka kwethno mar United Opposition to ka gisekao telo yiero maduong' mar 2027 gidhi neno ni gikelo jo Kenya duto kanyakla kokale chwalo negi dongruoge kendo rito ratichgi magisekoso neno kuom kinde. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi tukiwa na Kalonzo Musyoka tukiunda serikali within 6 months wale wote wa Kipsigis walifukuzwa Mau Forest tutawapatia compensation waanze maisha yao. Sio ni sawa sawa? Na hii college ya ICT hapa nyinyi ndio wataalamu ya mambo ya mtandao. Ile mliahidiwa sisi tutakuja kufanya. Serikali tutaunda Wakalenjin watakuwa ndani yake. Hakuna mtu atatenga jamii ya Wakalenjin kwa sababu nyinyi wa Kenya kama watu wengine. Jalub jatend piny Kenya machonno bende okoni ene manoketo jatend piny Kenya masani etelo e yiero mar 2022 kendo kamane kako dhi neno ni okawo telo lwete e yiero mar 2027 kokwa josiasa ma Kipsigis mondo chak ndikore e duond burano mar DCP mokoni tayo e yor demokrasia. Si mimi ndio nisaidia William Ruto akuwe rais. Ni mimi si mimi. Ni watu ya mlima si watu ya mlima. Akatutenga, akatusaliti. Akasema hana haja na sisi. Sasa sisi tumeamua vile tulimsaidia tutapeleka yeye nyumbani. Mkuja mchukue tikiti ya DCP. Ile ya UDA imepewa wabunge wale wako kwa viti tayari. Hapo mtachindwa. Korka kore Eugene Wamalwa bende oseyo jatend piny Kenya masani moluor William Samoei Ruto ne chungo chenro moko manochaki kod jatend piny Kenya machon Mwai Kibaki kod Uhuru Muigai Kenyatta. Wakati tumekuwa na Mwai Kibaki alisema tuwe na free primary education, masomo yakiwa ya bure,
uwe mtoto Mkalenjin, Mkisii, Mkikuyu, Muluya, unasoma bure. Sisi na Uhuru Kenyatta tulikuwa na ile mama inaitwa Linda Mama. Linda Mama ilikuwa inalinda wamama wote, lakini wenzetu walipoingia wakabadilisha sera, wakatoa Linda Mama, wameleta kitu inaitwa sha she shi sho. Sisi tumesema mwaka ujao mkituona na huyu Rigiji na huyu Kalonzo, mkitupa heshima kurudi serikalini, tunataka executive order number 1 kutoa hiyo sha, turudishe Linda Mama, ilinde mama wetu wote. Tuko pamoja. Philo Gobliso Cheng, Kala TV. Tokwadi kaunti Ndoma Migori en koro ni jawal mo ke chunbo ma Ndoma Migori koro gesa nini endi yogola la mathoso tok kane ora Migori ne muomo mano endo kabero kanyo kod koth mapek manuchwe otieno manyoro awala mapek mano kendo kod no ywero mondu mathoth manyaka gesani poko yanga nengo gi jawala go eko mane oyudo lal koro koyo ten sirikand kaunti ma Migori mondo koyie odargi otergi chiro manyien mayande ne oger mar koroni obio konyegi e gero masira machalo kod mano endo mano jokogi otieno ma piny rugo do kawuono ni endi. Livelihood comes from. Hapa ndiye mali tunatengeneza masanduku. Majeneza vile tulikuja 1:30 tumengangana, lakini tumepata kama zingine zimesombwa na maji. Hasara yenye nimecounter right now ni almost over 200,000. Tools zangu zote za biashara zimeenda na maji. Zimeloana yote, kokoto tipa 2 na mchanga tipa 3, wheelbarrow 6 na koreo 7. Zizo zimeenda yote na mawe zote tipa 3 zimeenda. Na sasa nimeshangaa sana, nitafanyaje? Watoto ninao wahitima wanasoma. Tumepata hasara sana nyingi, vitu zetu zimeharibika, manyumba zimejaa. Ona sasa hizi biashara, vitu zingine zimeenda na maji. Sasa sewage system imezibika, kuna vile maji inaweza kukimbia vizuri. Tumepata hasara, vitu zote zimeenda pale kwa hoteli, chakula imeenda, tuko na loans, tuko na watoto wenye tunapeleka shuleni. Sasa tumepata hasara mingi sana. Serikali aone vile wanatukusaidia. Governor atusaidie, mbunge wa hapa MCA atusaidie, akuje aone vile tumeteseka leo, hakuna biashara. Kutusaidia. Watu wenye wanauza katikati ya barabara wana wamekosa mahali na soko imeisha tayari, imekamilika. Tungeomba government ya county ili tusaidie, wafungue hiyo soko, watu wapate kusaidika. Hii wakati wa mvua wapate kusaidika, soko ifunguliwe, wengine waingie huko ndani. Kama serikali inaweza maliza hiyo soko alafu watu waingie ndani, cause hapa nje mahali watu wanakaa saizi haikaliki juu ya hii weather. Sasa kama hii soko inaweza isha, venye tulishasikia pesa yake inaweza toka anytime. Sasa kama inaweza isha, wamama waingie ndani, wasikuwe na shida kama hii tena. Na tunaomba serikali ya county government yenye imehusika itusaidie wafanyabiashara, itusaidie ione vile tunaweza fidiwa ili tuendeleze biashara zetu. Jopuonje mag junior secondary mawuok county Nandi koro cholo ywak margi ka giwacho kanyo e kono kumba mar thieth mano mar SHA ok tinegi yonendo makare kipimo gi mano mabende ne oseloki maro mar NHIF. Ekotenegi kanyo kod jagoro mar Kupete county Nandi giwacho kanyo e kono kumba mar thieth nendo mar SHA ni kod ng'ikruok mathoth makaber to nego range diriyo kapok oti kode. Walimu wanapitia shida nyingi sana hapa Nandi na kwa Kenya kwa ujumla. Mwalimu akienda hospitali anatibiwa with the comprehensive SHA.
the comprehensive medical cover ambayo serikali imetupatia. Lakini at the end of the day unapata kwamba mwalimu yule baada ya kutibiwa kuna ile nafasi ambayo mwalimu yule anaenda kutafuta dawa. Kwa hivyo hiyo sehemu mwalimu anaenda kutafuta dawa kwa kutumia pesa zake mfukoni. Whereby as teachers tunataka tuombe serikali so that this shall be streamlined. Walimu wasiweze kuteseka. We want teachers to jotelo ge koma kanisa mag Anglican koro yagoreyo kigiwacho kanyo nitiere jok moko ma bende osewuok oko mar mayo gilope mag kanisa ka gitiyo kanyo kod yor lendo mar agoko. Bishop maduong' motelo ne kanisa mar Anglican gwenge gi Kima Nyanza Simon Onyango okwayo sirikal mar Kenya mondo koro donjie weche go eko mag achudhe makoro kawo lope mag kanisa ka gitiyo kanyo kod yor ang'enge. The Anglican Church has been in continuous occupation of this land since 1985 and was officially issued with the allotment letter in 1991. So for decades, the church has utilized this space to offer essential services, which is non-profit services to the entire community of Mbita and our diocese, including those of other faiths, not just the Anglican Church alone. We have credible information that these fraudsters are employing deceptive tactics, including colluding with certain individuals claiming to be heirs of a late family to execute their nefarious plot. These individuals are now masquerading as private developers and have unlawfully evicted the Anglican Church from its legally allocated land, destroying church property in the process. Janeno mar Kala TV gi kanyo bende makela giko mar tolo weche manyien yono endo machuok kidini mar podho chieng'. Weche manyien gi ni kelo ni kod Anne Tracy Ouma oriti masani. Get ready to